kaže kad je Bog dijelio zemlju, onda je razdijelio sve svima i jedna mala grupica ljudi je počela neka jamrat kao on kao ke se vi budete, pa veli kao nas je zaboravio. Ko ste uopće bili? Pa Hrvati. Fakat vas sam zaboravio, ne sorry ovoga, a niš kao, evo vam ovo kaj se mislio sebi ostaviti. Samo jedna greška ovih koji buše može prouzročiti ogromnu katastrofu za naš turizam i za naše unuke i pravunuke. Ja sam protiv toga da se buši na takav način. Istina je da već nekoliko imamo na Jadranu, ja mislim da je to u glavi, da je to dovoljno. Ja se zovem Alen Liverić i građanin sam Republike Hrvatske. Kao takav protivim se bušenju našeg plavog Jadrana. Mi nismo ovu zemlju naslijedili od naših djedova, mi smo je posudili od naših unuka. To bude neko riskiral na račun nas Hrvata, a taj neko ko bude to potpisal, tak i onak bude se negdje na Karibima kupali ili tak negdje. Ja sam Luka Nižetić, građanin Republike Hrvatske, vidljivi i nevidljivi duh Jadrana. Nedavno sam čuo da žele postaviti platforme po Jadranu. Niste čuli da se Jadran buši? Znate li zašto niste upućeni? Zato što nije medijski dovoljno pokriven. Da se ništa nije čulo, ja sam dokaz jer ništa ne znam baš. I znaju li Slovenci šta se događa u Hrvatskoj? Mi pokušavamo to zaustaviti. Ne, još nisam slišao za to. To da vidite, ja nemam pojma. Poanta je zagađivanja jedinog i najvećeg blaga koje zapravo imamo i s kojim se već godinama dičimo diljem naše fine i lijepe kugle zemaljske, a to sad želimo sami uništiti, napraviti od toga ruglo i bolest. Hoćemo li čuvati zdrave i dobre hrvatske i jadranske ribice? Da, reci. Da. Bravo, i ti si dobri duh Jadrana, znaš to? Hvala lijepa. Imamo veliko nalazište plina odavno, koji se buši u našem Jadranu, a ide za Italiju taj plin. Ja ne znam koji to genijalac misli. Kad smo na južnoj strani Brača gledali u more sa 3. kata hotela, vidjeli smo dno, kamenje na dnu. To je bilo čisto, kristalno. Iz tog istog balkona smo vidjeli Lastovo, koje je bilo udaljeno nekoliko kilometara, ali vidjelo se kao da je tu pred nama. Ja sam rekla, pa mislim, ovo nema nitko na svijetu što imamo mi. Ja sam Zdenka Kovačiček. Ja sam Hrvatica i stalo mi to od naše Hrvatske. Ako bi to bušio, vanjske ili naše? Vanjske. Ni u ludilu. Ne damo naše. Ja sam Hrvatica i držim do svoje Hrvatske. Bilo je puno javnih rasprava za koje uopće nismo saznali, ali nisu bili veliki problemi. Nisu bili tako krucijalne stvari kao tema. Ovo je ogromna stvar, ne smijemo šutiti o tome. Neko nam to namjerno prešućuje, dovešće nas na gotov čin. Pozivam svoje kolege, prijatelje, sve poznate, sve građane Hrvatske da budemo jedinstveni, da ovaj puta zaista kažemo odlučno ne zbog naše djece. Gospođo ljepotice, jeste li protiv bušenja Jadrana? Ne zanima vas čisti Jadran, ribice, vodenje ljubav u čistom pličaku? Kako ćemo voditi ljubav u nafti, gospođo? Jesam, protiv sam. Lijepa curava i lijepa ribica, nećete moći loviti ako nam uništa Jadran. Mi smo dobri duhovi Jadrana i spasit ćemo Jadran zajedno. Ne platformama na Jadranu. Dobar dan, ja sam Kristijan Ugrina, glumac Zagrebačkog kazališta mladih. Svako ljeto provodim na najljepšem dijelu naše zemlje, a to je Jadransko more. To je moje djetinjstvo
To je moj sadašnji srednji zreli život, a nadam se da će biti moja penzija. A da bi ta moja penzija bila onakva kako mi je bilo djetinjstvo, te da bi moje djeci, da bi i oni uživali u tim blagodatima u kojima smo uživali svi mi, moramo im ih ostaviti onakvima kako su bile, koliko god je to moguće onakve kako je bilo kad smo bili mi, a tome svakako neće pridonijeti naftne platforme ili plinske platforme ili bilo kakve ružne građevine koje osim što su ružne, su opasne i mogu zagaditi to malo bogatstvo koje nam je Bog dao, na kojemu hvala. Ja vas molim da skupa sa mnom postanete dobri duhovi Jadrana. Ljudi, nemojmo zagađivati ono kaj imamo. Ako već ne možemo napraviti nešto bolje, ne uništavajmo barem ono što već jest dobro samo po sebi. Kako će nam dolaziti turisti ako vide platforme? A blago onima koji žive na moru, to su, ne znam, Meri, Oliver, Džiboni, svi moji kolege iz Splita, Šibenika. Ja ih pozivam, neka ne dopuste da se tom našem najljepšem moru na svijetu nešto dogodi. Evo, pozdravljamo našeg novopridošlog dobrog duha Jadrana, gospodin Škoro ima koncert u Lisinskom i mi ćemo ga posjetiti. Poslušamo što nam gospodin Škoro ima za reći. Pozdravljam vas sve, ja sam Miroslav Škoro i bez obzira što sam se rodio u Osijeku i Slavoniji, davno smo tamo imali Panonsko more pa se povuklo. Sad imamo najljepše more na svijetu. Spadamo red onih koji voli s Ponistre vidjeti šoltu, a ne naftnu bušotinu i platforme, pa eto, ja bih volio da tako ostane. Vi ste ambasador UN-a za zaštitu mora i nama apsolutno nije jasno zašto vas još uvijek nitko nije kontaktirao da se obratite javnosti vezano za zaštitu Jadrana. Čuli smo se već i telefonski, vi ste naš ambasador. Evo, ovim putem pozivam sve građane da stanu uz nas i da očuvamo naš Jadran i naš turizam. No al petrolio del mare. No. Non scavate, in Croazia che ci sono i fondali bellissimi del mare, la gente viene qua a fare il bagno, il turismo. Sia al turismo, sia al mare bello croato. Mare croato è bello, beautiful mare croato. No gasolio. No gasolio. Sì, mare croato. Udruga Prijatelji životinja stoji jasno protiv ispitivanja nafte u Jadranu i vađenja nafte. Naša reakcija je na našim web stranicama vrlo jasno poslana svim ministarstvima koje bi trebali i žele poslušati naše mišljenje, kako i mišljenje drugih ekoloških udruga, ali i građana i vjerujemo i moramo vjerovati da će se to zaustaviti jer jednostavno interes trenutka ne može biti važniji od interesa dugoročnog i gdje su u pitanju zapravo i životi životinja i životi ljudi. Mislim da ovdje je trenutak da se ujedine i udruge i građani, a i institucije koje se ne boje, dakle, reći ne profitu pod svaku cijenu. Ljudi dođite, trebamo vas. Jadran vas treba. Ribice, hobotnice, liginje, škampi, kozice. Trebaju od nas. Jedino i mi možemo pomoći. Also, dobio sam poziv za to. Super. Drago mi, želite li vi biti dobar duh Jadrana? Pa mi smo se uključili u to. Poslali smo izjavu za javnu raspravu, poslat ćemo u medijima da se vidi ono što sve ne valja u tome i tako dalje. Jako nam je drago. Ako bude terenskih stvari, koliko budemo mogli, ćemo naravno podržati, to je to. Hoćemo li isto ovako i za Jadran, svi zajedno? Ja se nadamo, zvati sve sindikate i nadati se da će se barem dio njih odazvati. Bez mase nema ništa. Ujediniti se za ono što nam je najvažnije. Točno. Znate vi što o tome? Zato što sad, u ovom trenutku sad radimo event, jedan veliki, stvarno nam je nezgodno o tome, tako da se... Da, ne, u redu. Dragi ljudi, ovo je nešto o čemu se uopće ne priča i nešto što sam slučajno čula od prijatelja. Svi volimo Jadran, evo ovaj limun je sa Visa, fini mirisan. Koliko inspirira umjetnike, koliko nas hrani. Koliko svi jedva čekamo da odemo na to more po ljeti, da malo udahnemo tog zraka, da pogledamo to zvijezdano nebo. Vi razmislite šta je važnije, to ili nafta? Tek će onda biti pas i život. Hoćemo ih zaustaviti, gospodine? Nećemo. Hoćemo. Ne vjerujem. Znate, čuda se događaju, ali... Ali se događaju. Građani Hrvatske, ne dajte se za... Ništa za vas ne znači ovo bušenje Jadrana.
Ne smijemo odustati od ovoga i da se moramo fakat boriti, ali baš boriti, svi skupa stati ko jedno i napraviti što moramo napraviti i kako treba biti. Ali evo, na ovaj način pozivam sve da izađu van. Što da učine? Da se proputi.